Zdravo svima, dobrodošli na kanal Banelone. Da li znate šta je ovo? Ovo je jedna aluminijumski profil koji je samo gradnja, čini mi se, po ovim grubim završnim radovima, ali jedna izuzetna antena, jedva sam našao šta je i kako je, za prijem televizijskih kanala, odnosno UHF frekvencija. Sad na UHF području imamo svakakva dešavanja, nije samo televizija, i u zavisnosti od toga i kako je okrenemo, da li horizontalno ili vertikalno. Međutim, nije to poenta, poenta je da mi sklopimo ovu antenu, jer želim da uhvatim televizijski signal sa Fruške gore, odnosno da vatam ovaj Novi Sad i ostale tamo programe koji se emituju na crvenom čotu, ako je nemamo u ovom beogradskom, odnosno avalskom zračenju, avalsku tornju. Da bi uhvatili Novi Sad, koristit ćemo ovako jednu antenu koju sam ja rasturio u delove i ošmirglo malo, pošto sam našao je na jednom tajnom mestu. Sklopit ćemo je, malo popričamo o antenama, uopšteno samo, pošto za to je potrebna čitava nauka da bi mi razumeli antene kako rade, ali ovako za tako neke opuštenije varijante kao što je prijem signala, znači za slanje je super važno da antena bude baš napravljena kako treba, a za prijem i nije tako važno, jer sve što može se desi jeste da dobijemo slabiji signal, ali ako predajna antena ne valja, spržit ćemo stanicu, tako? Evo su delovi, svi su tu, jedan od ovih šipkica, a od sad ćemo ih zvati direktora, jer istina je, znači ovo su direktori. Jedna je falila i našao sam u garaži jednu sličnu, malo drugačiji materijal, ali isti prečnik i skoro iste širine. Trebalo bi da bude ista širina, ali ja nisam našao tako nešto, međutim, pošto je za prijem signala, to nije tako krucijalno, ali za predaju možemo napraviti veliku razliku, što kao, dobro, fali mi santimetar, santimetar je ogromna stvar, cela geometrija je ogromna stvar kod antena. Evo ga, sklopljeno je konačno. Velika antena, metar dugačka, znači za UHF područje, ali pošto imamo baš ovako konstrukciju, znači nije kao log antena, znači ono male pa malo duži, pa duži ovi direktori. Ovo je znači za uže područje UHF frekvencija. Vidjet ćemo neki kalkulator na internetu da shvatimo otprilike ko je to taj opseg koji ova antena prima, i vrlo je važno da kažemo da je to usmerena Yagi Uda antena. Dakle, kad je lepo usmerimo, u tom pravcu ima najveće pojačanje, možda u reda veličine 9-12 decibela, što je ogromno pojačanje za signal, ali zato bočni uglovi, pogotovo pozadi, ne prima skoro ništa. Tako da mi ćemo morati tačno na repetitor da usmerimo na crvenom čotu, što je nekih kilometra odavde od Beograda, od moje lokacije. Ja mislim da ovo izgleda baš dobro. Vidjet ćemo kako će se ponašati, da li ćemo mi uspjeti to. Evo ga deo gde dolazi plus i minus od antenskog kabla. Znači ovo je takozvani savijeni dipol i na njega utiču svi ovi direktori, sve se ovo zove direktor, aktivni element savijeni dipol, i nije slučajno što su ovi direktori ovih baš dimenzija, znači sve to ima svoje zašto i kako, vidjet ćemo uskoro. Konsultovao sam Googlovu veštačku inteligenciju i to je jedna dobra stvar, ali i da vidimo zašto to mora da se prihvati sa dozom rezerve, odnosno
da budemo oprezni sa tim kad koristimo, jer ovdje ima tako lepo objašnjeno i delo je samopouzdano, iako odmah na početku velika greška u odgovoru, ali svakako eto neko ko ne poznaje baš dovoljno, sigurno bi ukucao ovako nešto i ja sam tako radio iz tog ugla, čisto da vidimo šta ovdje može, šta jeste, šta nije i kako da se ponašamo dalje. I evo na početku odmah kaže da je za VHF band i UHF band od 174-230. Taj deo je u suštini tačan zbog onog zadnjeg reflektora što nam je 60 cm, ali ovaj deo 470 do 862 MHz to nije tačno, to je samo prepisano da je to UHF band, jer mi nemamo nijedan direktor koji odgovara toj frekvenciji, odnosno ovdje nam je lepo sračunato da je to negde oko 500 MHz po ovim formulama ovdje prikazanim. Dakle, za frekvenciju od 800 MHz, 860, skoro pa duplo manji direktori bi bili potrebni, kao što je to na logi, na primjer, oni najkraći direktori, pa onda što su veći dimenzija, to odgovara manjoj frekvenciji. Imamo komplikaciju ovdje da nam je impedansa koja je vrlo važno da se potrefi sa prijemnikom, a posebno sa predajnikom, da mora da se ispoštuje to da ne bi predajnik trko, a prijemnik da bi primao ono što bi inače mogao da primi, ajde tako kažem. Potrebno je da, pošto ova Yagi antena ima oko 300 ohma, kaže za ovaj aktivni element savijeni dipol, da li je 300 ili 200, to bi trebalo da imamo uređaj koji to na licu mesta nam se sračuna, da kažemo, ali po ovim matematičkim formulama i tako dalje, i po ono što sam ja opisao, delo je da je to oko 300 ohma, neki kažu da je 200, zavisi od razmaka, od debljine, od mnogo faktora, ali svakako bi morali da napravimo neko prilagođavanje impedanse prijemniku u ovom konkretnom slučaju, odnosno 75 ohma za televizijski signal, odnosno za takve prijemnike koji su za to namenjeni, ali nemam uređaj, pošto se ne bavim time svakodnevno, da sračuna to zapravo, odnosno da izmeri. Jer svaka antena, kako god da je napravimo po ne znam kakvim proračunima i po šemama i tako dalje proverenim, svaka antena individualna zavisi od dužine kabla i od atmosferskih uticaja, visine, od vlažnosti zemljišta, znači to sve ako hoćemo bude perfektno, to onda je vrlo kompleksno i individualno. Ali evo da se vratimo na ovo, znači možemo napraviti eto sa još jednim pačetom koaksijalnog kabla preko određene formule i napravimo, eto prosto imamo sve što nam treba, ali mi tako i komplikujemo u stvari stvar. Nisam baš ulazio u dublinu, ali deluje da je ovo sve legitimno i meni je najzanimljivije što na kraju, pored svih ovih opisa, nam dao još i tekstualni prikaz kako bi mi to mogli da povežemo. Ovo je prilično nejasno, u realnosti to izgleda ovako, tako da nema tu onda neke komplikacije preterano. Sad, pošto smo mi viđali, ja sam bar viđao često po antenama, mnogo češće da ima neki kolut, odnosno induktor, maltene napravljen, stvari jeste, od koaksijalnog kabla. Napisao sam da li je to možda balon, vidiš i to. I on kaže, ne brate, nije to balon. To je u stvari ono što ovaj nije napisao ovdje, jeste prigušnica, ali u stvari pomaže da sam kabel ne prima signal, nego samo antena. I on nam lepo kaže da nabacimo 4-5 namotaja, 5 do 10 cm prečnika za UHF. Moj zaključak je da mi možemo da koristimo tu antenu za crveni čot, ali imamo i tu komplikaciju da napravimo ovaj odnos koji sigurno neće biti 100% tačan, tako da, pošto ovdje ima jedna rečenica koja mi se svidela i koja mi je rekla da bolje koristim logu 3, ja sam napisao jedno lepo pitanje, kako to da loga 3 nema balon, nigde to nismo videli, i on lepo kaže da je sama konstrukcija pravljena za 75 ohma, tako da mi pravo iz kutije, što se kaže, imamo odgovarajuću antenu za odgovarajući prijemnik, a to je televizor u ovom slučaju. I mi ćemo onda koristiti dve loga 3 antene za ovo što sam hteo, a ovu ćemo sačuvati za nešto drugo. U shortu u budućnosti ću da stavim jedan, da li sam uspeo u svojoj nameri, a to je da dohvatim crveni čot, odnosno Novi Sad. Hvala što ste gledali.
Vidimo se drugom prilikom. Pozdrav!